法国罗浮宫这个月19号偷走价值大约31亿的珠宝。法国警方之前抓到2个嫌犯，第29暗又搁伫巴黎抓到5个嫌犯，其中有1个可能是主要的嫌犯哦。也毋过碰见的珠宝目前嘛是搁还未找到。 罗浮宫窃盗案最新的进展，已经抓到5位嫌犯。10个囡仔徛伫罗浮宫防浪派窗仔门边，双手摇悬比8窗的姿势，真侪游客拢听到抓到5位嫌犯的消息。Et là, je suis content de ce dénouement, c'est sûr. Maintenant, il faut retrouver les bijoux. C'est le plus important, c'est ce qui compte. 检方讲，警方伫无同所在抓到嫌犯，其中1个有可能是本案的主嫌。DNA 的事情，甲因一个串联起来。其中有2个嫌犯承认伫10月19这件轰动的窃案内底，因有部分参与。 L'un d'entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs, puisque nous avions des traces ADN le concernant qui le lient, de notre point de vue, au vol qui a été commis. C'est un des suspects que l'on avait, je dirais, dans le viseur, si vous me passez cette expression. 检方所起诉的1个嫌犯，2019年来法国大，伊要坐飞机去安尼吉比亚的时阵，伫德国路机场被抓。 会查到伊，因为伊有交通违规的记录。另外，伊伫离开现场的时阵，所骑的汽车顶面去用验着 DNA。Surtout sans billet de retour. Donc là, il a fallu évidemment accélérer les opérations d'interpellation. Pas permis de retrouver le butin de ce cambriolage. 另外，一个39岁的嫌犯有牵涉几两件窃盗案的记录，伫电视珠宝的玻璃图，甲现场所留的物件内底。 有查到伊的 DNA， 搁在目前并无查到管内人有涉案。检方讲，无排除各大的犯罪集团参与，包括可能指挥作案，也是准备收赃的买主。公视新闻黄云玲编译。